award men to monar we kithia jok pinnangan hemrit kana hok la pen to war kirangkha Award for Contributions to Education Community anong ekepajer pona puthak Dr. Lily Aye terang pipen Asia Education Award aphan kachuru Hidipia long mohon timong avegonar akar me chopide Amar Jiwan adawai kinangji atumaphan isi birta kemi Bangso dawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long ponikji Lapenan parta nang lina hok damde hem totlun pen nang li hem an nang ke pathon kok mati home delivery our sai setami do ikji Lasi humri ignon Amar Jiwan Nili kuan lo ni Doktor along ase ke celang doktor adawai ke cu nili cu yan culu celang lo sita mimi la pentenon ilitung karbihian ili musu tum ansusi amar jiwan adawai ke paklang dun pen kiwan ke thek pen ke chini pen nili phan la so dawai nili ke cu endun long ke cu dun long pen nili la anak ke su pen nili thur un epin pen akesu amar jiwan adawai kichusi nili non kimelo gastric kesu pen inangan dolo sita gomnana adawai kabuson si golaghat pen pakapre pharmacy pen kewan chopik lo ador kesu adawai chopik lo bonda thangna dang thek long le bonda amar jiwan ku abangso ayurvedic adawai kichu pen prai chiklo jonian bang nili chutang lo Labangso kichu pen nili ang thek chilong si no nili kichu da chomu chorlo nili ning kikru kathok wai kisu lapen ke pokso pokang la katuk vianta non mi pon bomoson si nili chete gonglo Klar dak pen kachini jiaphan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerkapalong humri ignon Kardom Pini KAL Prime Time berta long pen ilisami mirin hansepi pini bertang ton pen arjupanik tha Bokajan subdivision angkang pini anerlo por phai hinia por malop men to monar ve ke thepena jok pinangan ahemarit kana hokla pen thengpiarong ke baba jok to war rangkha cheksi gari motor cheleng un epina lopusi berta ripon long Lasonsi Bokajan Hawar Talbalijan Amarajan Hanjang Langso Silonijan malom hemrit paisong haihu hingnodunlo Lason thak si National Highway thongkep resirkep atowar la pen DDS atowar tami thengpi ki por la pen thengpiaro ke tarajok pinangan ajir ki ding aporan ke towar bank taxi gari motor ka cheleng long le reglo la penan parta car bike anta hingno dun nanglo halapu sukhanjan adung amarajan manipura rongalong tami to monar ki thea hut cheinong kachi enda mahut inoda bangphu apran damnang juiluputa birta long dun Birta ke tok boma por hut anke amen long pon pila Bokajan pen anantirang karbing long lai Kidamtang jang mini phai thongke barni New Delhi rong sopia long kedo hotel Vedanta long Asian Education Award 2023 ke pado pona hut karbiang long pen sita Dr. Lily Aye terang pia phan Award for Contribution to Education Community anong e pi pajer ponlo Kites Craft Production hin pen patir pipon bangso Asian Education Award along det pi angbong pen bang pharoi sira bang phoke ba bang phu abang phiatuma phansi bangso award pi pajor ponlo award ke pajor pona hutka dukawe bang pharoi sira bang phoke bang bong pen ni hang ni rep angbong karbiang long diphu rong sopi mintela long ke do inut roda sai klem bang Agustin Kramsa achor Dr. Lily Aye terang pia phan Award for Contributions to Education Community anong e pi pajor pon Bangso Asian Education Award 2023 anong ekipipon along kachipatir pipon award kipipon aputha kachipatir pipon Kites Craft Production atuma phan Dr. Lily Aye terang pia hinpen kachuru pajirpon My heartfelt gratitude to Asian Education Awards 2023 for selecting me for the award for contribution to education community.
this award speaks about my journey in education, not just a period, one period, but the whole phase of my life are molded into it. So I give thanks even to Diffu Government College for giving me the privilege to mold and shape me for who I am today. Because when I joined Diffu Government College, I had no idea. I was simply masters, and then it so happened that none of us. I never went. My husband or my family member. We did not go to, find job. Ki Charlie hin ke ki jutlo pupe la ke pusi dambom po ke ong tung lo ke Charlie tum jongsi aning ka chet he ateng pen marks long dun de det mate kopine ake manga son pen long let det pulote aning che pa bi po ington kok titik la sinang litum ning che pa binang ni la pen nang litum kabor ia son ington det ri pusi ki thormi ove ki mi la pen lo ke Charlie ari so ejanga tuma pha Dr. Lily aete rang pi pen aning pa thepon. Students or to the viewers, do not be discouraged if you fail or even if you are not doing well, and do not even think of, in spite of giving your 100%, there are times you don't receive expected marks, and there are some people who are simply roaming, but somehow they get good marks. So don't be discouraged. Bangso nong imate award kachepalong dun pen Diffu Government College pen kedang lo karbiang long along ria phansatami isi thedung anong me 1 pilo. News report Karbiang long live. Kidamtang aruni phai isia jo por phai troxia por malom dilai police station ke parlo hidipi bilgaung kedam atowar thedong timung arong amikar mohon timung avegonar akar kopi koson peloni mi chopi de. Aruni phai isianing we por phai troxy a por malo mohon timung avegonar aka registration number AS09E 3434 kopi ko son peloni mi chopi de. Do dak HDP Bilgau atowar thedong timung rong long sido dak non por phai nerkep chogi dog dog lo non la nilinung la theklong lo je la bangso akar lage me choik det polo la sinitum alam orjulong sitong sikot pen la dak nilitum na humri lo la sidak lang polong lo je la bangso akar bang avipin khangjang lo la kado go me cholab lo. Kara hempu pen ang kepachini dun ke adonarap ahem kache dampen nang kachiroi mena ahem 0 point an ke wang bom apor hut men menang chodun urlo la sojo ke pa mebji aphanta un ederlo setami me thanga prana bangke chepa joklong chitlo dilai rai kom sai khi adung an pali damsi chepari ding ponlo la pen alang tum pen nang kepachini dun ke kara long kopine technical akahing no pena joksi me ke cholong ji pusi thanpon thon nam he lapu mukim rongpi ben pu bang mom lo sabtron pu bang mom mat la so gari bang dak nang le huran ke plap man ke injin long me karur mat he di ke dili chipa be lang mum do da arsi bom da me buni de lo masi dili mathalo angela documents pin do ma pu chilang mat ngela so ba documents sam kha pi documents do ni mithang si lo age arsi phun lo la masi mithang da ni chi oil he gari be chu de lo mati nge kosol bore kopi ki chok chi ne ki don ni mithang si lo Arbe kijang siningang der hut la arbe jang bom masi bang bom dili koson misi kichuder la so ki chu der bane ni libira chi lo a lengjin long masi ame karang plap po ma ri dilai pen bijoy rongpi karbiang long lai. Kidam tang wo sik ni phai isiar ni la khaing ko ra truck
Duarbaguri constituency angkang Deitor gotom terang ahemalong Duarbaguri KSU head branch atu Pherangkiamai ingni ponsi. Bamon Bay LP School along Rikang Jir Hupo Birta Achatai long Keklang Aputak Ahok Pet Alamte Radapan Kepachini Pontu. Pherangkiamai along Lamte Kijai Ponki Kedam Tang Jangni Nipai Thong Kebarni Kaprek News Channel along Keklang Diring Polling Station ke parlo Bamon Bay Arong LP School Rikang Jir Hupo Birta Klanglo. Lapen Kupia Potsi Labang So School Son Pamandet Mapusi Radatu Mathapon Tahailo. Sita me kedam tang aningkan surihini ra ingkoi aningkan hut sarkar pen ing hapon tanglo athema Bamon Bay arongke adon ta jum he kaddu kave don thom pli anvet pen ke student sita me ave pin zero student la pen zero performance la sila bangso a school ke ing hapon nang kok nupusi rada cyclem bang amoron terang pen ningje pon Kemahin ben klada kapacini ponilam thila no laso labangso school ke teacher da non madhara da kithana kum siliri Chuan pon boma la bangali athe la so school kedam tang arkoi sirkep surini rank koi 0901 2020 anikan government pen nga pon tang lo athe hala bang so rong along adona phai sistame jumpik don from plinian ben la pen student enrollment sistame avipin zero performance la pen zero enrollment la bang so joini si hala bang so school hab nang chegel Lapen kedam tang aningkan surihini ra ingkoi aningkan nilip constituency along labang soputak meeting ta paduponsi nilip development block under humpli askol ke ing hapon cheklo puta ningje pontu lapen order alota do puta than pontu upi ko sonten lone alabang so school bang ke ingram sulo amasi labang so putak haradak news long ke klang bang ke la som je I school si pabeder luma mate ko pipo si pangram su luma ba son si jirok to abang ho bang phi mate arat atom bang ke sarkar bhan mate education department bhan la boson card jupon lo koklo la bang sarkar jupon aberta bang ke la ke klangel lo rapta chini lo social media lo sta Pherangkiamai ke phapon along kachi tongdun KSU amai pu gotom terang amaron terang lapen joyson terang atum chitongdun News Report, Karbing Long Live. Thong Nok Bay College along Loki Charlie Risonim So Tumaphan Kipatu Parong Ro Kepado Ponji Aphan Pini Aruni Pai Hiniar Ni Pen Ni Po Aparman Ingdeng Thongke Brasirkep Annual College Week Kepang Chengpon. Pini Aruni Pai Hiniar Ni Dokmoka Thong Nok Bay College along Ingdeng Thongke Brasirkep Annual College Week Kepang Chengpon. Jai mega pen ada por pioneer kebra chitim apor Thongnok Bay College Principal Dr. Dhananjay Narzaria Hinpensi Lama Pangjarpon. Lasopi Bangso College along Department 3 Lokecharlia Risonim Sotum Thongnok Bay College pen Dongmukak Ahiti an Amina Akai Apindeng Sumpot pen a Department 3 kedo ansitami armukache jeng mate kapache thangasai dengpon. Labangso phi ason kepathu tami jengpon lo. Lasonsi volleyball 100 meter race, long jump, high jump, quiz competition lapen hirjir kachepate lapen kilun ke kan kachepate padupon lo. Bangso College Week pini pen pangcheng ponsi aruni phai trok arni ansi pajut pon poposi Thongnok Bay College principal Dr. Dhananjay Narzari lapen vice principal Babu Teronatum ahin pen nang pachini dun. মানে আমি 39 মানে 39 ইয়ার্স হল সেই 39 ইয়ার্স যেটো আমাৰ আজি যেটো কলেজ উইক এই কলেজ আমি পাতিছোঁ ৰাতিপুৱা আমি ফ্লেগ হোষ্ট কৰিলোঁ ফ্লেগ হোষ্ট কৰাৰ পিছত আমি মানে কালচাৰেল প্ৰচেছন আমি কৰিলোঁ গ্ৰেটাৰ ডকমকা এৰিয়াত আমি দেখাব পাৰিলোঁ যে কালচাৰেল প্ৰচেছন থ্ৰু দিছ কালচাৰেল প্ৰচেছন আমি ইয়াং আপকামিং জেনেৰেশ্যন ইনস্পিৰেশ্যন কৰিব পাৰিলোঁ আমাৰ মডাৰ্ণ যিবিলাক মানে ইছ্যুজ আছে কাৰেণ্ট প্ৰব্লেম ইছ্যুজ আছে এইবিলাক ইছ্যুজবিলাক আমি থ্ৰু কালচাৰেল প্ৰচেছন আমি সমাজক এটা মেছেজ দিব পাৰিলোঁ যে এইবিলাক ইছ্যুজ লৈ যাতে মানে আমাৰ সমাজত যাতে শেষ হয় সেইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ইছ্যুজবিলাক প্ৰব্লেমবিলাক আমি এইটো এনেকৈ দাঙি ধৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ আকৌ তাৰপিছত আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে যে লিটাৰেৰী কম্পিটিশ্যন কুইজ কম্পিটিশ্যন ডিবেটিং কম্পিটিশ্যন এনেকৈ আৰু কালচাৰেল কম্পিটিশ্যন নাচ গান এইবিলাকো মানে পৰ্যায়ক্ৰমে পাৰি হৈ থাকিব আজি ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আজিৰ পৰা 6 মানে শেষ হ'ব 39 years and kill it piningal so frankly college week pang itu bomlo kami piniason 39 years ke chokan bang ke
principal Dr. Enjoy Narjari pada curure ini nang likito ipen biningan bang ya alir alon ipon piglo se keceng aja make bang ke nilitum lighthouse standard pen to cultural relief procession ada college pen bar pollo tok muka tahunan kalau dakten bang si 9 department untuk itu bagi amina team chain ponsi participate dulu. Dong muka pen sem singing ti karbing long life. Kidamtang aruni phai isiani Duar Amla constituency ka parlo Doloni Rongphar arong along Karbi Farmers Association atumpen Doloni Rongphar arong aradaphan Kowe Aklim kironpon. Bangso Kowe Aklim kironpon amayalong Karbi Farmers Association atumpen chepatir piponsi Doloni Rongphar arong aradaphan Kowe Aklim ronponlo. Lapen kidamtang aningkan surihini ra Kresir Kep aningkan ahut Karbi Farmers Association mate KFA akongchon bang Amarji timungpen Kowe arong pun pharo isira trok ner kep a Kowe arong papari ponsi pinnangan aningkan an Kowe arong thesi Doloni Rongphar arong aradaphan Kowe Aklim keron ponlonglo. Bangso Kowe Aklim keron ponahut Karbi Farmers Association akongchon bang Amarji timungpen kaningche ponki Karbi atumta ki e karchia bangki chepaduk ponpik nanglang jesemet Kowe lotherong tharwi jangphong theso pen ke dangnok pinnangan ason ki epona bangki akinang sotlang kusi ning jipon lapen Doloni Rongphar arong aradaphan don thong kep an ahem tu natum aphan Kowe Aklim ron ponlonglo Kowe Aklim ki ron ponamai along kachitong dun Karbi Farmers Association West District Committee amaipu Durgeswar inti Barnabas inti pinpo tok bilapen rong asara tumpen ki dangnok pinnangan ki thekiringa tum chitong dun si mai misen pen pajut pon. News report Karbing Long Live. Tang te pini Karbi Prime Time berita ki lapan si kang ton poniklo.